Iya, tenang. Saya banget nih. Tenang itu. Semangat. Tenang masing. Masih suruh kayak nang lubang lama banget. Yo, madam dong. Sudah. Inggir, Pak. Kopi tuku musang. Selfie. Selfie. Wah. Waduh. Selfie. Ya lah, malahan kipian. Asung waktu biar umur teman deh kayaknya. Guna pisan ora resik Pak. Lho, ora lak piye. Pengen wae tak ora resik. Saknya banget. Ya terutama tak kayak ini kayak ini apa? Ini guys, style ini. Kuduak. Ora, Padahal nek sing nang alas ora tau dijombang pe melenis. Oh. Emang yang wet kan pelikan, mahal banget. Mangane sak geleme. Pokoknya tuku Joko Cijemaning pinginane kawan antara jari busung. Gak lulut banget, lemu banget, wah. Kering, stres. Kualake ora umum. Sprene urung wani nyekel. Polaring galak. Ya tekis diriku. Kalau kecil ya bobotnya sekitar bobot setengah kilo, bukan itu 10 kilo piye. Kentangnya itu. Gede. Deket banget ngebuk wudu. Proses pemandian musangking. Luaking. Rau. Coklat tinggal karo piye? Coklat dingin karo piye iki men. Walah. Parah Pak iki malah kasak ngene wajan. Wis pingsan. Ya coklat iki wis anduk-andukan omah anduk-anduk cewek. Udah gimana? Tekan saya dulu. Biar resik Ngilo. Ngilu. Dah. Ngilu mana tuh? Ini saya resik. Tenang. Nek dingin gulune nek ora di apa? Nek ora di cekeli kene iki tok. Nah, tok nyokot.